ngira ngo ni inkuru yazamutse kuri uyu munsi ariko ni inkuru imaze nk'iminsi ibiri ivugwa ko ari abadefanseri bifuzwa muri Madrid cyane cyane witwa Konate bakanatekereza kuri Saliba ariko Regan twabonye amakuru atubwira ko William Saliba yabaye maze kumvikana na equipe Arsenal kongera amasezerano amugeza 2030 akiri Emirates mu gihugu cy'Ubwongereza. Nekereza ko Saliba kwemera kongera amasezerano kuri Arteta nini nkuru nziza nini nkongera n'izindi imbaraga kuri Mikel ndetse na Ganazi muri rusange. Ya Arsenal mu by'ukuri kugira aya mahirwe yo kubona Saliba mu gihe cy'imyaka 5 inkuru yabashimishije cyane. Ndayi breakinga mu bice bitandukanye nkoresheje iminota dufite kandi bigende neza. Icyo bamaze gukora ni ugukora icyo bita kwemeranya. Yego ntarasinya ntarashyira amasezerano ku rupapuro. Ubundi haba habaye icyo bita agreement in principle. Agreement in principle mu buryo bw'ama transferi cyangwa se no mu kongera amasezerano ni igihe mwamaze kudraftinga kontra ariko mugiye mu byo twita ingingo nkuru. Wari wabona nk'ahantu abantu bagiye gukora nk'ikintu bakaba bavuga ngo hasigaye utuntu tw'utudiveri ariko ingingo nkuru twazumvikanyeho ni imyaka ingahe nasinya nahembwa ngahe termination na contract yagenda ite ndamutse wenda nguzwe byagenda gute clauses ansora muri equipe twatuntu bya bintu byibanze binini nagasigara twatuntu duto ariko natwo tugira umumaro muri kontra. Ushaka kuvuga uti hari amabonus wenda nabona hari aho ngaha bayabaye ibintu nk'ibyo n'aya maclose asa n'ahari aremereye mu buryo bwa probably bibaye cyane nko kuvuga ngo wenda dutwaye Champions League nabona bonus ingana gutya, ntwaye Ballon d'Or nabona bonus ingana gutya, n'inkora izi match wenda bizagenda gutya. Ibintu nk'ibyo twatuntu tundi tugenda twicomekamo ariko dusa naho ari utwunganira za ngingo z'ingenzi. Uyu musore w'imyaka 24 rero biravugwa yuko guhera mu kwezi kwa gatanu aribwo Arsenal yafunguye ibiganiro na William Saliba ku mugaragaro kandi bizeraga neza yuko uyu mukinnyi bari bafite kugeza 2027 mu kwa gatandatu bagomba kongera kontra ye. Arsenal kizera gikuraga hehe? Yagikuraga kukuba nubwo ari amakipe yifuza William Saliba notama ekipe ya Real Madrid. Ni ibintu byazamutse mu kwezi kwa gatatu Real Madrid igaragaza ubushake budasanzwe. Yavugaga yuko yishimira service Saliba ari gutanga muri Arsenal ndetse bakanavuga yuko uyu mukinnyi bakwishimira kumuhi icyo Arsenal idatanga, icyo Arsenal idakunze gutanga. Yaramaze kubigarukaho Adelar avuga ko yeruka igikombe cya FA Cup muri 2020. Urumva ibi ngibi mu by'ukuri ni ibintu biba bikubwira ngo niba ikipe ishobora kumara imyaka 5 itaratwara igikombe iriya Ensanova na Saliba yarabyivugira aravuga ngo I will be happy if I win trophies in Arsenal. Nkeneye gutwara ibikombe muri Arsenal. Yes, aracyari muto ku myaka 24 aracyafite igihe ariko icyo kintu yakivugaga n'ubundi ari nk'ikintu abantu ahubwo bavuga ngo ni nko guca amarenga ko ashaka club yisumbuye kuri Arsenal yamuha icyo ngicyo Arsenal itamuha cyangwa itaramuha kugeza ubu. Real Madrid rero kikwereka yuko yatangiye kukomonitaringa utangira kuvugaho n'abakinnyi bayo bavuga ubwiza bwawe. Ni gake cyane president wa Real Madrid yiprononsa avuga ku mukinnyi, ni na gake cyane umutoza wa Real Madrid yapfa kwiprononsa avuga ku mukinnyi bashaka kuko ibyo babifata nkaho uri umu official muri equipe. Bityo kuba uri umu official muri equipe biragoye cyane yuko equipe yajya kuvuga ku mukinnyi ufite amasezerano y'indi equipe. Babifata nk'agasuzuguro kuko buriya babyita nka mariage kontra ibintu mwemeranyije nago ni nko kuvuga ngo urashaka divorce hagati y'abo bantu. Ni nkuko wemba pa ufite umugore mwiza ngatangira gutaka umugore wawe, ufite umugore mwiza ariko nkabona ariko tegereza niba umushaka divorce na Mbappe ntabwo bikwifuriza ariko n'urugero ube wamuvuga nk'umugore ari free umugore avuga ati twaratandukanye ubwo nta kintu umugabo akimbaza umugabo wundi yamutereta. Ibyo birumvikana. So umukinnyi rero w'indi kipe
wakwibaza ngo kuki we avuga kuri mugenzi we byo babifata ngo just appreciation, ni nka appreciation isanzwe nkuko navuga ku munyamakuru. Ngewe mvuze ku munyamakuru bitandukanye n'umuyobozi RB yavuze ku munyamakuru ikindi gitangazamakuru. So tekereza nka boss wacu tuvuge Dive yicaye rwose nk'ahantu muri public wenda nko ku gitangazamakuru ari gushima, wenda tuvuge urugero, ntanga urugero ku mushuti wanjye nka Fuad, abati Fuad ni igitangaza cy'umunyamakuru bimeze gutya, urumva nka Kastari ntago yabyumva neza, cyangwa ukabona wenda nka Kastari ari kuvuga wenda kubwiza tuvuge bwenda bwa Rugangura. Natwe hano urabizi ntibabifata neza paske abati n'umunyamakuru wacu tujye kujya kumuvuga cyane byumvikana ukuntu uva turamushaka, you see, at least wabikoraho kubivuga kuko bivuze ukanabikora noneho byitwa yuko ni nkaho nateguje abantu you end up unanabikoze. Urugero rwose Real Madrid yageze kubikora, ivuga kuri Cristiano. Calderón amuvugaho cyane, amuvugaho akiri muri Man U. Ferguson aravuga ngo nari bwemere kukurekura 2008 tugitwara Champions League, ariko babikoresheje na campaign banjije cyane muri media, barakuvuga cyane bashaka nko kutwereka ko they have ikintu kidasanzwe abandi badatanga. Nago ndi bukurekure niba uzi ko ari cyo nakumariye muri kariyeri, nyoba umpindi sezo nzemera ngutange muri Real indi sezo, ariko amafana batabona isura yo kuba uri twarashijwe imbaraga, byitwa ko twarushijwe imbaraga bahitabana gutwara ibyo bintu amakipe arabyiriye. Yego, icyo gihe Real yamuvuzeho, ariko siyo yamuvuzeho nka equipe nk'aba official, yavugwaga n'abandi bakina barudi kumva baramushima, bandi kumva baramushima, Bambapo kumva baramushima. Burya icyo kintu kiba gihari muri locker room, muri vestiaire, interest bihari kwa. So umukinnyi ibyo birabaye, Saliba rero wari warabaye umukinnyi afasha Arsenal mu by'ukuri kongera kugira iyi defense ikomeye cyane, yabafashije mu by'ukuri kwitwara neza nubwo batabashije gutwara Premier League, ariko muri season ebyiri zishize he is the cornerstone, ni inkingi ya mwamba, ni we ryifatizo ryo mu mfuruka ritabura muri match yagiye akina. Mu by'ukuri ku bwa Arteta amaze kumuha match 51, Arteta akakubwira yuko mu by'ukuri kuba wa kabiri ndetse no wa gatatu akagera no muri demi final ya Champions League yemera uruhare rutaziguye rwa Saliba, twese turabibona. Saliba rero wasinye muri Arsenal ava muri Saint-Etienne 2019, akaza kongera gutizwa mu Bufaransa nk'inizanyo mu ikipe ya Nice ndetse na Marseille. Ikipe y'igihugu Bufaransa igashima services ze kugeza ubwo amaze kuba center back w'umuregira starter muri ikipe ye nationale y'Ubufaransa. Nta gushidikanya, abantu bose bavuga yuko mu by'ukuri ari umukinnyi Arsenal yari ikeneye kongerera amasezerano nyuma kuyongera n'ubundi Leandro Trossard, Ethan Nwaneri ndetse na Miles Lewis Kelly. Abantu bakavuga ati kuki rero Saliba ari umuntu w'ingenzi cyane muri iyi kipe ya Arsenal. Bimwe mu bintu bigaragara, n'abakinnyi bake cyane bari ku rwego rwo kwizerwa muri Arsenal, bizerwa na Arteta ku rugero nk'urwo Saliba ariho, kuko bavuga yuko niwe mukinnyi wakine iminota myinshi kurusha undi mukinnyi wese sezishize ndetse niyayibanjije sezebyiri ziherutse. Niwe mukinnyi wakinnye imikino myinshi muri Arsenal kurusha abandi bose, ubwo ni iminota myinshi mu rusange. So bakavuga yuko bimwe mu byamubafashije rero harimo consistency ndetse na excellence mu kuzana calmness ndetse na authority muri backline ya Arsenal. Ngizo quality ntunashakira handi. Consistency donc ahora ari hejuru. Ikibihamenya ni umuntu iyo ari muri defense ya Arsenal ubona ituje idafite zagara na parapara yo gukora amakosa yo gutsindwa bya hato na hato, ndetse akazanamo na autorité gutegeka gukomanda bagenzi be uburyo bugarira. Akenshi ubwo nuko ari mwiza cyane tactical cyangwa umva umupira. Bakavuga yuko rero umusore mu by'ukuri ufite umubiri mwiza cyane, physical qualities nyine urabireba babita robust defender. Ni umusore muremure ufite inyugu zigaye, ufite amakwisi manini, ufite amavambure, ufite umubiri wo hejuru mwiza wumutse rwose ubona utarimo ibinure byinshi, ku buryo nyine muri duel you feel him, uramwumva, kandi akagira n'intambwe nziza ku buryo ibyo defense akenerwa baba bifite. Harimo nk'ibintu wenda navuga bikeya muri byo, harimo kwemposing icyo kintu cy'ingufu nari maze kuvuga.
tuyigupezanya nyine mu kuri turashaka baro ndagufashura ikintu cy'igisore ewana nkakubumba nyine nkaguheza hakazamo amadiyeri yo mu kirere ndetse kaza ikamufasha hakaza nyine gukora ibyo by'ama recovery space mugenzi we wenda arazamutse yo kuri gatatu azamukanye umupira barubatse bagiye gucaho umukinnyi uburyo ashobora gutera intambwe nyine ava mu mwanya wajya gutanga icyo bita couverture cyangwa se balance ukabona arabikora neza timing ze zikaba ziri correct mu by'ukuri ku buryo abantu benshi bavuga yuko ari umudefenseur umwe mu bezi sifite mu defenseur kibihamya no umudefenseur uri muri batatu batetakira nyinshi mu Bwongereza kandi zicamo akambara baro bakavuga yuko ibijyanye n'icyo twita defensive action map nukuvuga ngo iyo ufashe nk'urugendo rwe iyo ari muri defense urugenda akora yugarira agenda akemura ibibazo byahavutse. Mikel Arteta uyu mwaka ari byinshi bimureba, hari byinshi ari toroshi muriho uyu mwaka, asa nk'umwaka uri bamushyizeho igitutu mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera abakinnyi bamuguriye, bamuhaye groupe y'abakinnyi benshi ku buryo ashobora kuba yayituruna uko abishaka, ashobora kuba yashyiramo ekipe ya mbere nziza agashyiramo na ekipe ya kabiri nziza. Rero ku bw'izo mpamvu nta rwitwazo na rumwe afite rwo kuzagira amakosa akora runaka atarakwiriye cyangwa se atari yashoboraga kuganira n'ubuyobozi ukamubwira ati iyi match wagombaga kuyitsinda mu buryo bworoshye. Ntabwo yifuza ko iyo derby zigera ibaho muri equipe ya Arsenal. Yifuza kujya mu mwanya wo kwisobanura cyangwa se kunengwa, wo gutangira kwisobanura. Wakisobanura wahuye na Man City, wakisobanura wahuye na Liverpool, wakisobanura muri Champions League wahuye na za Paris Saint-Germain, wahuye na za Barcelona, wahuye na za izi kipe zikomeye nyine. Ariko kuri izi game nk'izi ngizi nta room Andrea Berta na bagenzi be bamuyoboye muri equipe ya Arsenal bamubwiye yuko bimwe mu by'ingenzi byatumye bagura groupe no kugira ngo abeseri mu marushanwa yose. Ko baramubwira ati kuva wagera hano utwaye igikombe kimwe cya Major Trophy FA Cup yitwaye mu 2020 ngira ngo abantu barabyibuka muri Covid, atwayemo na Community Shield ebyiri. Community Shield ebyiri ngira ngo nazo barazibuka tsinda Man City, n'indi yatsinze yari Chelsea I guess. Chelsea bayitsinze kuri final FA Cup. Abwi mwe Community Shield bayitsinze Man City ngira ngo n'indi yari Man City prolongation muri prolongation hafi minota ya nyuma ndabyibuka neza. So baramubwira ati rero it's better yuko uyu mwaka w'imikino ugomba gukora ibishoboka byose ntugire umwaka utarimo igikombe na kimwe. Gerageza ibikombe byose usunike kuko ufite group bikwemerera, ubundi nibura uzagerageza ugira igikombe ushyira ku meza. Bityo abafana ba Arsenal twababwiye yuko uyu mwaka ari gutangira kugera kuri byinshi gukomereza no mu yindi mu myaka iri imbere. Therefore nta kosa ukwiriye gukora kuri buri mukino, ukwiye gushyiramo ekipe yawe nziza, ukwiye guhatana tukabibona bikanga aho ibiganiro bishoboka nyine tukakubwira ati hano hantu byanze ariko nta kintu utari wakoze. So niyo mpamvu no kuri izi game za Port Vale n'indi game muzabona zakurikizaho ya Brighton niyo batomboye muri round ya kane, nayo still ntaga azaza ngo yoroshye, azaza ashyiremo n'ubundi iyi groupe y'abakinnyi bafite experience kugira ngo bataza kwirinda kuba yakora ikosa mu mukino akaba ari bitamugendekera neza muri rusange. Kuri Eberechieze yavuze yuko iki gitego yaragikeneye cyane, yarakeneye gufungura konti ye muri equipe ya Arsenal kugira ngo cyizere kizamuke, kuzamura icyizere cye. Ku mugoroba yakinaga inyuma y'umwataka. Mikel Arteta muri match zitambutse yagiye amukinisha ku ruhande rw'ibumoso imbere, kuri Man City ho yamushyizemo amushyira hagati muri mediane nka nimero 10, no kuri game niho yari yamushyize. Eberechieze yagize n'umukino mwiza cyane overall, yasimbujwe ku munota wa 81 yinjiramo Declan Rice yatsinze iki igitego cyiza cyane bakibonye. Gabriel Martinelli yinjiranye umupira ku ruhande rw'ibumoso asa nk'uhindura umupira muri surface. Lewis Miles Skelly abeshya abadefenseur ko umupira agiye kuwukoraho, ahita wure kumunyura hagati y'amaguru. Eberechieze mu buryo navuga bwamusabye composure idasanzwe gutuza muri surface, umupira ukubita atawuhagaritse ariko abanje gucunga aho abadefenseur barimo bagana naho umuzamu ari magana ahita amushyira mu nguni ya ruguru. Ni ibitego ubundi bizwi kuri Eberechieze. Eberechieze ni umuntu tuzi ko akenshi ukunda kwiyoroshya muri situation tubona zinagoye, ntabwo ari umuntu ukunda kubona n'igituti afite baro cyangwa ngo azengurutswe n'abantu benshi. Ni umusore ufite ubwonko bwihuta cyane mu gutekereza, n'ubwo ubona arimo bigendesha gake afata igihe cye agatekereza kandi akahita atanga umusaruro ku kintu agiye gukora. No kuri pass ya Gabriel Martinelli kuri match ya Man City mwarabibonye,
uburyo Angela tuza baro yari ayifite mu birenge ubona adafite na gahunda yo kuyiterura. Buriya hari ukuntu abakinnyi benshi iyo bafite umupira ku kirenge akwereka tension ko ashaka kuyiterura, ukaba umubona ko nyine arashaka kuyiterura, agiye mu gikorwa runaka, ariko yaratuje arabanza arabacunga atanashyizemo na distance hagati y'ukuguru gutera baro na baro, ahita ayikoraho gutya gusa araterura. Abakinnyi benshi ba Man City niyo mpamvu batari basomye icyo ashaka gukora, bisanga Gabriel Martinelli baro yamaze kumusanga imbere mu migongo yabo y'aba defense, aragenda atsinda igitego. So ni composure idasanzwe ku mukinnyi w'umuhanga cyane nka Eberechi Eze. Mu mukino muri rusange yanabayemo man of the match, niwe wahawe igihembo cy'umukinnyi witwaye neza. Yari yanatanze assist kuri match ya Leeds United, kugira ngo abantu barayibuka. Eberechi Eze pass yahaye Victor Gyökeres, ahinduye umupira wavuye ku ruhande rw'ubumoso, Gyökeres aragenda ahita deposa. nani stop ndayibuka neza. Muri rusange amaze gukina match 5, amaze gutanga assist 2, atsinda n'igitego yari yatsinze kuri uyu mugoroba. So kuri Eberechi Eze, Mikel Arteta yavuze yuko kimwe mu bintu yishimira kuruta ibindi byose kuri uyu musore ari versatility ye. Yavuze ati biragaragara ko buri situation yose tuzamwitabazamo yiteguye kuzadufasha. Ati nituba tumukeneye ku ruhande rw'ibumoso imbere azadufasha, nituba tumukeneye nka playmaker azadufasha, nituba tumukeneye nk'umuwinga w'iburyo rimwe na rimwe nabwo byabaye ngombwa azadufasha. Mikel Arteta icyo kintu aracyishimiye cyane. Yavuze ati ahubwo tugomba mu mikinire yacu igihe kinini kumushyira muri situation ituma akora zira magics ze. Iwe yazise ngo ni magics, akora ubufindo bwe. Yashaka gusobanura gutanga imipira ivamo ibitego kure mu buryo. Aravuga ati dukeneye ahubwo gutangira gukina tukajya tumushakira ama situation cyangwa se uburyo tumuhereza ubwo bwinyagamburiro rimwe na rimwe bwo gukora butuma bikibazo kuri adversaire, bituma bikibazo kuri adversaire. So nekereza ko kuri Eberechi Eze ni ikintu cyiza cyane kuri we no kubusatiriza muri rusange bwose bw'ikipe ya Arsenal. Nyuma y'uko bavunikishije none Madueke, nyuma y'uko Martin Odegaard afite ikibazo cy'urutugu na n'ubu ngubu kigikomeza kumubangamira, kumukinisha rero muri uriya mwanya akahita yereka Mikel Arteta icyo yakora. Mu by'ukuri yari nawe bimweretse kuri game ya Man City, no kumwereka yuko ntugire ikibazo cyane mbere 10. Odegaard wamuryamye igihe kinini, ariko igihe bibaye ngombwa igihe adahari nanjye ndahari kuri game nk'izi ngizi naba igisubizo tukaba twatsinda imikino. Ikindi gikomeye cyane mu mikinire ye abantu babibonye, yaranyuranye cyane na Martin Odegaard. Martin Odegaard muri mediane equipe Arsenal bakunda kumushinja ko ari right sided cyane, kinira iburyo cyane. Nda myanya ba Bukayo Saka ni yareba cyane kurusha ibindi, kinira iburyo cyane buri gihe. Bukayo Saka niwe mu donc urahengama cyane. Ariko muri ubu buryo Zubimendi na Declan Rice muri iki gihe barimo bakinamo basa nk'abahinduranya imyanya hagati muri mediane, ariko baguma muri zone zo mo hagati cyane muri central areas. Bakeneye umuntu urominga kuri uriya mwanya wa nimero 10. Bakeneye umuntu uri buze gutuma uruhande rw'ubumoso rushobora gukora, kubera ko afite amatransversale meza cyangwa se transition zihuse, ariko akahita ari ibumoso n'iburyo bijyanye n'ahari amahirwe hose, akahita ashyira umupira mu buryo bworoshye. Kuri Eze we nicyo yagaragaje, ntago yari afite ahantu ahengamiye ibumoso hose arakora, tutitaye ko Bukayo we talisman wa Arsenal nyine bagomba kumushakisha. Ariko wabonaga yuko nyine mu gihe Martinelli yabaga ari uhagaze neza yashyiraga muri espace akamushaka, yaba ari Bukayo umeze neza akamuhereza. Nyine ukabona ko haraza Arsenal mu buryo bwa playmaking iraza kwimukira ku ruhande rw'iburyo cyane, itangira iringanire, ibe balanced, ni iburyo ni ibumoso mu gihe uyu musore ari mu kibuga. So nekereza ko yakinnye neza cyane kuri uyu mugoroba. Kuri Arsenal basezerana na kano gakipe mu by'ukuri ibitego 2-0, agakipe gafungisha abadefenseri 5. Arteta yari yavuze ko yari akazi cyane kari agakipe ka bloka amasituasiyo menshi, kugarira cyane, gafunga zone yawe cyane. Ariko kugira umuntu nka Eberechi Eze ngakimara kushyiramo kiriya gitego byatumye gatakaza concentration, karirekura, bituma umukino borohera n'indi mikino n'undi minota yose y'umukino, kuko bihariye umupira ku rwego rwa 81%, ikipe igira 19, bayitera amashoti 11 yose, harimo 4 agana mu izamu. Kagakipe nta shoti na rimwe kigeze gatera rigana mu izamu.
so overall ni demonstration nziza cyane kuri Mikel Arteta n'abasore be kuri uyu mugoroba. Minota 81 mukino kuri Eberechi Eze, amashoti abiri muri rusange. Uyu muvandimwe yakinnye nako yakoze ku mipira 55 muri uyu mukino wose muri rusange, atsinda igitego cya mbere mu kipe Arsenal. Ikindi gitego cy'umuvandimwe Trossard nyirango ni kuri passe ya Saliba, birangira batsinze ibitego 2-0. Match kimwe cya kane kirangiza barakira Brighton mu rugo, ni mu mpera z'ukwezi kwa 10. Turaginjiramo neza turebe Tombora Square igenze muri rusange, mu gihe muri weekend ndavuga ku isaha y'isa 11 n'igice barasura Newcastle. Match y'umusifuzi Jared Gillett, hanyuma umusifuzi wa kane ndabona ari Anton Taylor, hanyuma kuri VAR azaba ameze neza umwongereza Darren, ubwo ni Darren England, azaba nawe ameze neza nk'umusifuzi wa kane kuri uyu mukino. Bikomeje neza ko Mikel nta mpamvu yo kubura ku gikombe muri uyu mwaka. Afite Carabao, afite FA Cup, afite Championnat y'Abongereza, afite Ligue des Champions muri rusange. Reka mvuge ngo afite ibikombe 4 imbere yiwe, na amahitamo cyangwa se n'ubushobozi bwo gutwaramo kimwe, 2 cyangwa se byose akabitwara. Ariko intangiriro nziza inagaragaza umusozo mwiza kuri Mikel Arteta. Ukurikije uburyo asa nemeza muri kano kanya, ngira ngo ubikomoje ko squad afite ntafite umwanya wo kujya mu bwisobanuro cyangwa se kwiregura mu buryo atitwaye neza mu gikombe cyariko cyose. Ariko ukurikije uburyo squad imeze muri kano kanya, umuntu yavuga ko afite squad iri balance mu myanya yose muri rusange. Ukurikije uko bagiye ku isoko, uko bameze muri kano kanya, imvune bafite, ubushobozi bwa buri mukinnyi, umuntu yakwicara akavuga ko Arteta muri kano kanya afite squad iri balance mu mikino yose, ku buryo nkuko tubivuze adafite umwanya wo kujya kwiregura Adelan. Nekereza ko kuri Mikel Arteta groupe ye irimo uburinganire, niba ariko wifuza ko tubyita. Yes, balancing squads. Ekipe ye uburinganire bundi bushingira ku bintu bitandukanye umuntu ashobora kuba yavuga. Uburinganire uhereye mu buryo bw'imikinire, na mbere yuko tujya no muri groupe muri rusange, uburinganire bwa mbere kuri ekipe bukubiye kuri iki se ekipe yataka neza, ekipe yugarira neza. Ibyo ni ibintu bibiri. Ese ekipe mu mukino hagati idominaje, ikontrola tempo y'umukino, icyo ni cya gatatu. Hari ukwataka, hari ukugarira neza, hari no mu mukino hagati within the game. Ese game muyitsinda mugowe, muyitsinda mu bimeze bite? Biraboroheye cyangwa biraboroheye hagati mu kibuga, ese murasufra cyane cyangwa muratsinda? Usiye ko abaho n'abatoza bo bambara uwo mwambaro wo gusufra bagatsinda. Diego Simeone, Diego Simeone na ba Jose Mourinho mu myaka yabo ya prime, bakiri muri prime, bo baremeraga bakaba yasufra mu mukino, ariko we avuga ati ngiye counter attack ndagutsinda igitego. Ariko ku mupira navuga wuzuye 100% nyine uri moderne, uburinganire bwa ekipe nziza no kuba yugarira neza, tinjizwe ibitego byinshi, no kuba yataka neza, itsinda ibitego byinshi kuruta ibyo yinjizwa majorite, ndetse no hagati mu kibuga uburyo mutwaramo ibintu byanyu bituma game nyinshi bagakontrola umukino, mukontrola umukino, cyangwa se mu bari mwebwe muyoboye imikino myinshi, niko club nini zikunda kubaka ibintu byazo. So iyo ndebye kuri Mikel Arteta sofa, imibare nyereka yuko ikipe ifite uburinganire. Ikipe ifite uburinganire ku bijyanye n'ibyo ngibyo ngarutseho na mbere yuko tujya muri group, kuko sofa muri Premier League bamaze gukina imikino 5, batsinze ibitego 10, binjizwa ibitego 2 gusa. Niyo kipe maze kwinjizwa ibitego bike. Ni nayo kipe ya kabiri maze kwinjiza ibitego byinshi nyuma y'ikipe ya Liverpool, nubwo ibitego 10 binganya na Tottenham Hotspur na Chelsea. So ibitego 10 winjijwe ibitego 2, bisobanuye ko aho ngaho uburinganire burigaragaza. Muri FA Cup, League Cup ratsinze 2-0. Muri Champions League batsinze ibitego 2-0. Uburinganire hose burimo burigaragaza kuri no groupe. Nujya ku kindi ushobora kuba warebaho kibaza ngo aho ni kubijyanye n'ibitego ndetse no kugira no kubyinjiza ndetse no kubyinjizwa. Noneho overall turebe si ikipe mu bijyanye na possession, nicyo ubwo ngarutse kuri dominance umupira cyangwa se control umukino, kuri dominance. Twavuye kwinjiza ibitego, kubyugarira, noneho turebe kuri dominance ho Arsenal yabihagaze. Tereka dore kuri Premier League ho no bamaze gukina match nyinshi, bamaze gukina match 5, bafite 55 n'ibice 0
muri izi match ubwo ni 55 ku ijana bafite 55 n'ibice 0 nibura kimwe cya kabiri bakirengejeho 5 ariko hari ama equipe nka Liverpool afite 62 n'ibice 8 kandi ikurusha n'ibitego. Hari ama equipe nka Chelsea ifite 62 n'ibice 0, hari ama equipe nka Aston Villa afite 59 n'ibice 4, ariko Aston Villa idafite uburinganire kuko ntiratsinda game, nta musaruro ifite muri season. Bisobanuye ko uburinganire bwa Aston Villa ugiye kubushaka ushobora kwibaza se ni mu bitego ni mu biki, bashobora kuba bakontorora umukino ariko nta buringanire bafite ko badatsindwa. So Arsenal ni ikipe ya gatandatu nziza muri Premier League kuri kubijyanye no kwiharira umukino mu mikino bagenda bakina. So therefore njyewe nk'umusesenguzi mpita mbona ko kuri profile ya Mikel Arteta n'uwo yigiyeho icyo kintu akeneye kugikoraho, akeneye kugikoraho, akeneye kugikosora kikazamuka kikisumburaho ari ubu ngubu.